like that. Unless 1 minute, please. Shiko shehida kwa ihinda cia kwamwo kwa migunda ya muingi thiini wa kaunti ya Naikuru cia gukinya muthia thutha wa minista wa migunda Farida Karoney kuruguria mubango wa ukinyira migunda yothe ya muingi iria igwatairwo ni andu kiumbe. Not have titles. There's a problem. Akireri kaunti ya Naikuru hindi ya mucemanio na anyitite ngurani, minista uyu augite migunda yothe ya muingi iria ihahamitwo no muhaka igicokio. Karoney augite nimegukorwo makinyitanira na anyitite ngurani niguo gukinyaniria ndeto ino kuna muingi ukoretwo ukirekereria mateta kurumira kuhamurithio migunda-ini yao na igacokia ikegwatirwo ni andu kiumbe. We have elders, we have old men, people who know the histories of these parcels of land. So if we engage them, we will solve these problems faster. Ndeto-ini egi uheani wa title deeds, Karoney nirire muingi wihariria wao hari gutigira ni maheo title cia migunda yao muno ria maikaraga icigo iria ikoretwo ikigumirwo ni ngucanio cia kimigunda ta gicigo kia Nungari, Girigiri, Bahati gatagate ga icigo ingi. 50%, 60% of Nakuru cannot not have titles. There's a problem. 56 years after independence, there's a problem. So I think it's something as political leaders we really need to sit and put our feet down. Idone riu adore makoretwo makihendia muingi na kumenderia migunda na njira cia ngungo ni mahetwo mukaana kuria Karoney augite mekunyitikana magitwarithia na mbere ciiko taici nimegukorwo magikinyukirio makinya marumu ma kiwatho. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Nungari wa Kamau.